Ali ovaj udarac će izvesti Šik protiv Livakovića. Češka vodi 1-0. Šik, Ovo može da se gleda, apsolutno. Ovo VAR može da gleda kao penal. Evo da, sada odluka Del Saragrandeja je penal. Nema zbora i žuti karton. Patrik Šik, krvavog nosa i precizan. Del Saragrandeja je već odlučio, lopta je stavljena na bijelu tačku. Koji više izgleda kao da je bokser, a ne fudbaler i nije ga to ništa omelo. A Patrik Šik pogađa za 1-0. Perišić! Tako je! Konačno! Evo pogotka! Manje od 2 minute igre u nastavku i Hrvatska konačno zabija! Ajmo! Evo dobro napada, po levoj strani Perišić, to je njegova pozicija, tu će napadati Perišić, 1-1. Perišić, 1-1! Vraća se Hrvatska u igru, Ivan Perišić, već u 47. minuti, kako su ovdje izigrali Čehe na sredini terena, na brzinu izveli taj slobodan udarac i Perišić pogađa za 1-1. Lepo, Vlašić preko gola. Ubačena lopta u kazneni prostor, evo prilike i ide lopta preko gola. Odlična šansa za Nikolu Vlašića.